dobro, čestitam obim ekipama na pravoj utakmici, čestitam domaćim na prolasku. Mi smo sigurno razočarani, ali dečki su odigrali dobru utakmicu i ništa, to je kup, ispali smo, okrećemo se Ligi prvaka. Hvala Bogu, pobijedili smo, bila je napeta utakmica do samog kraja, na kraju penali. Čestitao bi protivnicima na fer i korektnoj borbi. Mislim da smo opet zasluženo pobijedili. Također čestitam svojim suigračima i stručnom stožeru i zahvaljujem se publici što su došli u ovolikom broju i želim svu sreću u novom vremenu u Ligi prvaka. Prije svega želio bih zahvaliti ovoj publici, ovakav ambijent, ovako sve. Veliko im hvala i domaćoj i gostujućoj publici koja je bila u zavidnom broju. Stvarno jedna futsal spektakl, priredba. Tek onda želim Makarskoj čestitati na odličnoj utakmici i želim im puno sreće u Ligi prvaka da predstave naš futsal kako spada. Tako da, međutim, sada zadnje moram čestitati svojim herojima koji su stvarno ispoštovali sve što smo se dogovorili. Ovo je jedna velika nagrada za nas koji smo na početku puta svoga i ovo će nam samo biti jedan vjetar u leđa za ono što nas čeka, za što se pripremamo, a to su velike stvari. Još jedan put, znači čestitam publici, zahvaljujem im nemoguće. Hvala Mišu, hvala Miškoj publici